Cia mwanya mwiroreri witu wa kwa Mombis TV ono hamwe na Gikeno TV gakunyita ogeni na ngauga ni ngatho cia mwanya ni uthite na mbere na guturumirira tukwiraga turakora o muthenya koguo hindira wona video citu mikaga cio ni subscribe na oho ni uratutigira comment yako hau comment section ini na muthenya wa umuthi tukiri na mwanake ndika ni kuriuka arariukire kana niki kurathiaga na mbere no mbere nene reke nengere muruna wakwa ambia tugeithie. Ngatho cia mwanya muno makiria mwiroreri witu nitugaga ni thengiu muno we ukoragwo kioya kanya gaku gukorwo ugitwirorera Ngai wa muoyo akurathimage na tugura kiona ndika twikaranitie na ghost kani atia kurathie tondu kwi uria kuragitrendaga online mundu gwitwo MC Zaku kana tumwitaga atia critic officer tini drona kiro rest in peace twambiririe hau. Yes. Okay. Abogeithie eroreri. Murega, nijitagwo MC Zaku, the critic officer. Yeah. Oh, the first critic officer in Mount Kenya and the second in Kenya. Wow. No gakuga ni undu wa Andrew Kibenani. Hata kia andu agito ithwe. Ithuĩ tamaka uko. Rĩu gĩkũyũ Mount Kenya ngima. Wow. Yes. Rĩu tanjira take mobinyo kwamba kumuhutia tuone kanya. Okay. Na online rari ha Ni ndo. Ya online rari ha. Nora gakuga. Mo busy dia twa nake ria mbere rĩu. Ngai nĩ mwega. No cokeri Ngai ngatho. Ma subscribe tu tondu mwitu ni ateithika ni undu ucio areka. Yes, thank you. Kuma kweregana, how are you? Mimi niko fine. Na Mungu anasaidia. Tukogeragia 1 2 3. Tukiona ni atia. No ndiretuma, ninyi no muretuma. Niguo. Kino kio tungienda muno. Yeah. Karibu sana. Thank you muno. Na riu twanjiriria atiriri Zaku imete ku ciareirwo ku ambiria atia nigetha tukiingire kire gia turehe. Oh. Nimeta kuraihu. No njerirwo Nyandarua. Ngarorwo Nyandarua. Ngakuria Nyandarua. Gacoka wetha mbeca Nairobi. Yeah. Wow. Hindi ngi tugicemania Zaku ri wanjirite family yaku ni ra adapt undu uyu wikaga no matitikirite muno thaici ri family na arata ni metikirire uyu niwe Zaku no ni gwekaga na mangirega una me uria meka ni ndingagirira ndugiendo ni andu othe na uria we ureka thaici ri ti andu othe mendaga no as long as undu cio ni uraguteithia no raigua ureka uria we urona gwikwega ri nobody should stop you. Yeah. Wow. So nino jugire ugo either they adapt, they don't. You don't care. That hiyo ni mimi nafanya. Na as long as mimi nasikia. Okay, hailipi lakini kama nasikia mimi niko sawa na hiyo, si mimi naendelea nayo. Yeah. Na duonaga risk muno lihi muturire waku. If you don't risk you cannot get. So nogia risk ni getha wone. Niguo. Na duka nona ugifocus no do focus nona we ugure kati risk. Neri hari nayo. Niguo. Undu othe mundu ekaga ni hari risk ya undu ucio. Nona no ngirora risk ndugiruta wira. Ta ugiciria ati ona ugithi kuruga ni ukuhia gas no ripuke ri no kurugira andu. Riu ukwe ni ngaragu. So no risk no gain. So lazima risk ili ugain. We no arikana tukiambiriria. Niguo. Ora kohanaga. Itiga thabarĩ. Ero tuthiete. Na bado no turathi na ni hitu twambiriria thabarĩ ni ndambiriria. Maundu ni maingi muno. Yeah. Wow. Riu ri nino njuge by the way ndanjire gukona o hindi ria ya gabere biu na thaici critic yaku ri ni iroka igakorwo some most of the time ikaruta yani positive ikaumira ina positive way kurumirira na ketwaje na mundu gwitwo Kangoma ni tuonire hindi on ndagwethire no ndia kunyitaithia no anjite kamwitio riu ri then we wauga ni the manager ni the manager wa Kangoma ni mwenyewe ndina manager nduno ute no go ndina manager na ndira manage mundu ngi masha haiwezekani so ni ukinjira ri riu ndaigua rwirogano ngarigo riu magukwira atia no Ngai no mwega
riu ri ni waumira na ni weka uria ni weka investigation ciaku ni wamenya nyimbo ni cia Kangoma na andu magikorwo so impressed na andu makenda guteithia mundu gwitwo Kangoma tukiona nginya ni mwakinya gwi CS Moses Kuria na thaici zaku tutionete Kangoma ona tokorwo ni tuonire ni abangire nginya mugithi na andu magithie no twende kumenya na tondu kaundu kau ni gathire successful thaici mundu gwitwo Kangoma hana atia ndigera kuhenania tondu ni Kangoma twiriganite nake event yake na kuma hindi iyo ri nderie Kangoma mbere ya andu gima ndingihota gukumanage ndingihota kucontrol maisha maku na andu mundu mugima wina gibandi ri na wina ciana ngima ri ni njui no hota gwibanga kuma hau gitigarwo ni brother yake atuike manager mimi sai sijui I know nothing tondu ingiwa ni nyitire Kangoma ri ngihota kunyita mundu ngiata unaona so ni mukinyi haria abati gukinya we mutige koguo mutiare na ndugu yo ya hakuhi mu batie tutie na ni tondu okay ningi thondeka video ya Kangoma nigetha amenyeke ri hata siko najua atajulikana mimi nilikuwa napiga content ya hii wimbo si yako ni ya huyu amesaidika unaona then if you remember from the word go Kangoma ni mundu tuge ni Kiebu mundu authia kigaruruka Kangoma no kaguruka tha ici unaona so toninda na mokite live na mundu cio mokite nake ri heco cio mokite nake live na makereo maririe nikio atumire ndimwethe okay on camera na nigetha akenya mamenyema unaona na tuoka akiona njira ya gutethika mimi tu mimi niliacha amesaidika sijui kama sasa anasaidika sasa I don't know. By the way how amuteithirie na ngwire congratulations ya wira ucio wari mwega pio riu ri gwathi atia rest in peace niki rest in peace ndari handu tena rata kwa igana ona ndikora taingi gona na tanini muno so rito hurukagite uguo ri ningihurirwo thimu muthuri korwo atia ndambire kuhurwo maita tamana kiona mundu ahurirwo niki acha nichukue nikapika kaniambia nive kima nini donate ni waku ngina ngimuri daku atia anga road accident ndiamakire ndigora kuhena ntinda makire juu mimi I know crowd ziupigwa na watu na as long as huo mtu inamsaidia kupata followers si ni sawa mimi tu nikupigia mzazi wangu si wewe mzae mambo poa sana kufitie mimi niko hai chenye utaona online leave it there hiyo ni yako unaona mimi sijui ni nani na amepost video zangu 4 lemea koka ni accident yakakura kwa kake I don't know unaona no shit today is mambo who happen online so mati orageta ubina juzi haya oshora joragete edati daragire fax bado ugora video show down ni gina post na ke fax na tutika so nikitu online na kuanga hiyo ifai kukushtua then wirore utarugo blogger oh no sorry content creator unajua okay wewe ni content creator todo blogger ni amusheneneko nera moya odo mwekete makaria unaona nyumba content creator unoroka ukwa when ora hitumira hinya kugira odo riko na wathondeka odo hatari so unaona aikwa hii story lakini sasa iko so wewe ni content creator he maundu marocha managina marito ni urithu ni uri arata ni uri mundu ngitumira ritwa riaku itangathi akinya hau mbere mimi sina shida na hiyo unaona no hindi yo ngiri akamba go post nyina acoke post unaona abe uge nyina ni yako kana mwenye ni yakua nigetha acoke post baada shida na ni una ngimna nginya tha ici ndio ndigirira nake asa twanona wanakorwo na haro nyingi muno tondu wanaugo ndu wita critic officer ugakora tuge acio rakorwo kiariririo horo wa guo ni moka online majia like ndwitigagira no kumire kindu toguo kia tondu wina thu nyingi kuringana no wira uria koragwo kiruta tokorwo matake ndwetigirire matake a chance ka uka rest in peace hihi magwike kiundu kana komagekite uo mbere okay nona ona before that na ndigiwa ati ni thu yakwereka uguo asa ndikona ucio mundu retha followers na as long as we nayo niyo njira njega ri ya kuona followers ri na nimakamuteithia muthenya umwe ciana ciake ikire kana one o kaundu kiria ri sini vizuri mimi siwezi kufuata juu amepost hapana so hiyo ni yake na watu wao ni wewe kushania makame yeah ndugu yaku na aini koragwo ihana ate
Aria me hakiri nturi ndugu no aria matari tutikora ndugu na aria mendete ma ni turi ndugu na aria matendete ma tutire ndugu na wacio bado nyendete bado tutire ndugu acio tuithanagi tutire ona acio turi ndugu tutire ndugu. What do you mean? Nona yeah. How? Okay, ndanigua atiriri. Zaku nigetha ahũre rwĩmbo rũna akoragwo wĩra. Nĩ mũini, njiguaga acokora akiuga thũ ya mũini nĩ mũini, koguo akĩhũra mũini ũyũ nĩ mũini ũyũ ũkire karĩa aria na Zaku mũrango wa thutha. Nigetha ateithĩke nake nĩguo uge. Information rĩrĩ urutaga ku tondu wa rĩrĩ ukoraga tuge atiriri aini marari o wene wamenya atia story icio ndurari hau nona hindi ciothe ukiruta wira waku mundu niwe mugi na wira wake but ni no njuge eketuge ni ta mathai uri wanjira undu anjiri undu wake umwe anjiri undu wake na wadi da post undu ucio nginya muthi na ndamene kuona na ndegukena tondu kuma hindo na mubrokire na njiri undu wa ni njaragia undu rani mwenyewe njui nikindirauga nona na ona ungithie ku ko ni cia gukinyerio ri ngire na macira maingi muno. Okay, and where do you get the information? Tondu Zaku nini nguthikagiriria by the way wala limwe ni commentaga nginya na emoji cia gutheka tondu sometimes it is even comedian in a comedy way. Urutaga go information. Okay, do you have sources? Ni go turageria MC Zaku ici twi nawe ha na no ukore ni amenya uria guguthiaga ukore athiete online. MC Zaku ni team. Yeah. MC Zaku ni team nene. Kahigore ngoro. MC Zaku na okay, me in person ni jugade investigator na ndiendete uguo. To ingiona no nyone kaundu kani na kanyonithie na ni no ndo ingiona tu kava ya thimu ino no nginya menye na thimu ĩyo hakuhĩrio kana he mũndũ agui kuna nginya wike uthuthuria atiriri agwithiri niki na igwithiri hau nikagire kwithia haria mbere niki unaona na tondu ngihota kuhoka ati maundu mau mothe ri Zaku na timu timu ina nene ina ntongoria ina mawakili yani ni timu nene unaona na bado Zaku ndiratuika Zaku itakuwa itakuwa bado. Wow. Na ndona thikũ ici by the way consistent harĩa YouTube. Already da consider muno. No hero no riho. No ri kurehe thina no ndikumaka. Bora itima. Mtu yatwira nema. Zaku ndiratuika Zaku. Mimi nasema hivyo. Zaku itakuwa. Zaku bado jakuwa Zaku. Zaku. Ni ikaraga uguo ringi. Ni mundu ni ikaraga ringi ukiruta ta content te yo ringi ugakorwo ukimaka. Ni ukoragwo ready like anything can happen in your life. I'm always ready. Hadi sasa niko ready. Shit can happen. Na itakuwa mimi wa kwanza ati ilifanyikia. Imo ifanyika. Na kama itafanyika kwangu, itafanyika tu kwa mwingine. Acha nikwambie. Nona hinde waciarirwo. Tiko hujia. No hinde waciarirwo ri rugano rwa kure wako ci ure wako mbire oeruo. Me believe in God. So hinde waciarirwo nginya hinde ugakuona haro gakwira niwe uwe. So kafogerie ukuage ukigeria gukira ukondu ageririe na no gakua hinde. Na ni joy what I'm doing gutire mundu turago no njikaga to njikaga ma. Ndikoka kwari horo wa maheni ni joy ma no meno ngira mundu ma ni aguturwo no uti undu angika to ni ma. Ruthira ni ukauge ngania yani undu wa maheni. No. So if kitu ni ya ukweli shida hiyo kitu ni nini? Yeah, Kenyans deserve to know the truth. Yeah. Ni urewe kora handu tuge ugakorana na like ukanyitithio kuri maafitha borithi. Rimwe yake mara mingi si unajua. Si unajua maneno. Yeah, ili why happen but nuko tukianza say watu wana accept the fact that critical officers should be there. Na critical officer akona kazi yake. Kama tare utawe wewe content creator, hiyo ni kazi yako. Kuna wewe na muini hiyo ni wira wake. Unaona? Then critical officer bado iko even in the government kuna critic. Unaona? Na government cannot learn well without critic. Nigwa. So ona music ona nyimbo ine shito cia gikuyu ri lazima kukuwe na critic ili mfanye vile inafaa. Ni kweli?
So critic ni part ya entertainment. Unaona? Kitambo hakuwa na kubali hiyo. But sasa hivi wanakubali. Yeah. Okay. Wewe mimi naambianga mtu, wewe ukiona nimesema kitu yenye sio ukweli, there is law. Wewe fuata sheria. Mimi am ready. Mimi tapigwa tu mdomo mira wakili. Na hata maadha mawakili mameandikie mareka. Kitu tie kuhutia muno. Na. Okay. Ndikushi badore critic ni yaku ninyonaga ni wikaga uria ta mwini aruta rwimbo rweru ni uthiaga hau ukahana tare ku critic no in another way arukahana ringi tare mwini ucio gukuhuriire akwira ika kaundu kana nigetha upromote rwimbo tondu ndanona comments shadow makiuga kwa nini unatuambia twende YouTube? Okay. Kuna kitu nili notice nimecritic wimbo yako na kupea impact the question na hata nikicritic wimbo yako in a bad way yani kitu yenye itakuudhi na itakuuma but nimekusaidia watu kuview mbona ukasirike? So no giade uri atiriri hota urendeka thaa ici ri mundu ucio taunda muturithia randira murodo wetangenda kuigwa ri ni na benefit. Unaona? So mimi nikajita kama mkutano nikajiambia ndirikaga ũũ nigetha nake mũndũ wake atamũgĩcemania nake rĩ ye no amũcriticire nĩ wega pia ni ũndũ serious but ye ali benefit. Unaona? Kila kitu gĩthia okay upgradeaga mũndũ atũrahara yambĩrĩirie. Unaona? Aini anaitu. Unaona? Nĩ brother citũ sister citũ. So nĩ fati ona ndũrĩ kama mũndũ ũcio ũguo rĩ make sure atĩ nĩ andaithĩka we. Unaona? Then he had choice, he had time ya gũthiĩ gũchu kũrora kana ũgũragwa we nĩguo. Tona anti ati kuga ati nini ningi menya ati maundu mothe. So mundu ni athi YouTube athikiririo bora mundu uyu okatureka nema. Unaona? Haria wathi be kuthikiriria ni uka only prove either de muguruki. Unaona? Ndamyo ndeka ka ndiramenya. Unaona? Aikondera kimenya ri sini vizuri. Na kama sijui just comment there. Nigetha na nditaru nigitumiki ajikio ni kwa doni atiriri ona ndo makwiraga ni wikaga wega. Nginya comment ini but try to do more better. So no gina umenye atiriri more better niki. Ndanakura niki but wewe tafuta more better ni kusema nini anamaanisha nini. That's why. Yeah. Hare undu rakorwo trend kwa ihinda riri no thaisha nguciria ni ranjoge ikurukaga uhoro wigie Ruthu wa mam na uria wari muthuri wake Martin wa Janet ndiwe woni waku ni uriku no ni njiraga kuona ni waugite ati rwimbo ruru rwako rugi trend rwa Nineve ati rutiari rwake kore rwao dawit augite ni rwa mundu gwitwo Mufia Paul akirwa Mufia wamenyire ati uhoro uyu na utuhe woni wa MC zako ni team kubwa so hata ni maundu ni maigi leo kukinde kuiga tuigaga mambo iko nikirigwa kwanza wini ni scam mwini wothe rahiti da nyimbo ciake ni ria sana muno. Okay ni kurere no uga rwimbo rwa Ruth ni rwa Mufia Ruth no ni Ruth wa mam ni we winite ruru wa Nineve uria wacakire rwimbo rwa Mufia Paul gucokera kana kuina mimi mwenyewe kwandika kuringana nawe ni gucokera reke tu kuringana na niĩ rĩ mimi najua the owner of the song ni writer. Ni ucio niwe mwene rwimbo wendia ndubati gukorwo na kile atakendirie ni kuoyoire according to you. Sitasema according to me but the sitasema according to me no to get re niki kiaga mbona kiuga ni ukuma nina bakirira tuma Natuera ke benya jira ora mkibio mwete Juja agree yo tulize nini hapo your opinion as a critic officer ya hiyo wimbo hapana ya hiyo skandal inaendelea oiskara sokora already ni aletie watu wanaongea sokora ni kiagirado arathomeire Ruthu wa mam arua mwirata wena hotete kwake tuendelee tena sokora ndio thondeke kwake nebe thondeke kwake ndugira maiti ma mundu uri ungi riu rwimbo ni wagitwirire ni rwa Mufia Paul tukwenda kumenya wamenyire atia. Okay sawa okay riu ngikuria atia kiuria kiu no ndicoki na kiuria weta nduhe content ingi wikaga ri umenyaga atia
Jiko online. Si lazima ikuwe online. Unafanya tu kila kitu online. Hapana, si kila. Si kuna kitu unaletanga wewe mwenyewe ianze. Wewe unaanzisha wewe mwenyewe. Hivyo ndo tu hivi nakuanga. Haya hadi ndo maroga atiriri. Ati kwino hotekeku Mufia Paul ni wakwirite. Ni did na Mufia Paul ever. Ara after that me aja nipigia. So matie kugira Mufia Paul. Twali nake. Okay. Okay, alafu re zaku beta critic officer we mundu wa kuheana opinion but then tuonete nginya no shokora Nairobi ni araheanire opinion yake kugerera Chokora yake tamu. Okay, eta like tuge ta muini kana ta murata wa Martin wa Janet ni arakorwa akiaririria uhoro uyu urathi na mbere wa Martin Ruth na mutumia wake Betty wa Maitha. Na we kumana na uhoro uyu wothe kuma kure kwa Njoro yako the Ruth guthie live ta critic officer re we ugiuga atia we woni mawoni makwa me brave Martin ni brave Martin tono honirie mutumia ucio atiriri no ekerere mahetia ni mothe igwa ma Martin na sijaongea hiyo issue but I will talk about it later but shida ni Martin honirie mundu uyu atiriri kila time arenda crowd ile atakuwa kimention jina yake kupata watoto kupata mtoto na mtu tikuka ate mundu ucio nekaga arenda nego na I think this is the high time Martin should take an action na afunge hii kitu once and for all ino high time ya Martin undu aurugambie ria mbere na ria mwisho juu ciana no irakura ciana citige kura gatagati wa drama na ni urarererwo ciana just imagine mundu urarera mundu ciana na bado sinona fear women nikuulize madu na Janet nete toku na gwetire mutumia ucio tamugotiro na haya uyu ngiwita kwate umukurino witu uyu heze ndongori neri horo mutumia wake Mary neri horo Mary etwo ri topic yari heze nima ru nake etwo ri topic no ni uria ni Martin ju hana idea ingine unaona hana idea ingine idea yake no nginya tumire uria unaona na thina ni ati Martin ni amenyamazia mtu sana Fanya nini? Atrai watu kama sisi. Okay, zaku. Du tajira tiriri twaria uma. Twagia mwana nawe. Niguo. Ni ndo ya ciana ndarera ciothe. Photo tidio githukirire twa the in the out niki from 2020 hadi sai. Unaona? Mwana wako areretwo hakuhi miaka 7. Mbona unaharibia mtu jina? Uwezani na watoto hata ukipatiwa wewe mwenyewe hata ujiwezi. Nema. So haina haja, mimi sioni haja ya wewe utokee uharibie watu majina na role yao wanacheza venye inafaa. Tado ni de muciari ona. Ende muciari ni fata kone kurera mwana. Togia tukona mutumia ati nigetha ati mwana ati nigetha ndakaria. Fata kone kurera mwa responsibility yangu iende venye nifanye venye inafaa. Full stop. Mbona ukuje online kuharibia watu majina na ginya cena cia kudo na ciri yake ndo ici nyua yake you know nothing about them. Na urora cambia ri no kuheagira ciana irio. Kama angekuwa na watoto sawa nasikika. Juu kinaweza kuwa inamuuma. Wewe kuwa unaelewa watoto na bado huyu hatoki. Unaongea nini? Martin, this is a high time. You stop hii shit. If you will not stop this, itaendelea. Itaendelea na itaishi kuendelea. Na ndego iko umuthi. Athiko utarebo ni ingi eke o. Kogo generation icio cioko cikimenya Martin na njira njo. Nona? Na ithie Martin ni no juge wina urimo nawe. Niguo. Tondu ona wewe wetwo ri. Tigikuwa ni urimo. Tuge ni urimo ni ugi. Ndingi hota kuga au niki. Tondu arume othe ithuĩ na indire oho. Tondu ndigithii kwa rihoro cia mutumia wakwa. Niguo. No angitwo we Ngai muira angiaria. Kunu gweta utahikana kanua. Haya, wa muigai ri. Muigai ndare athie. Ni urigwo muigarĩtie uhoro wa gwake. Mutumia oka. Njorua. Ni muigai mutheri. Ndenda urore undu na njira ingi. Watu okay, sasa siwaite hivyo. But maratumira ritwa ria athuri yao guteithikao. No by the end of it all matiteithikaga. Kwina riri atumia juge na iritu ingini mari ngoro huthu koguo ngimwika kaundu ni kamu affectaga muno. So story yake gutiri uria ungiaga korwo ni wa mwikire kindu kingimu hurt.
Okay, koguo mathina mbere guthukiria tigothie na mbere no wega gukorwo like what I'm trying to say ni riri nuona ta riu tuge ni wa eka kiria mutumia waku kaka kindu most likely igutura ngoro-ini yake like inakwanga hard. Mbona anatoa ile time anahitaji kitu. The moment you speak it out una feeling relieved. Uri ongiri akihingura gatumia ngake heta gatumia ngake akira unjire no aririe horo wa muthuri niguo ugi nake akihingura YouTube channel ri uyu akira ngwica muthuri wake ri aririe horo riku niguo to twera nema una gitao ni arekeria rwimbo ari horo wa muthu tondu maici moe go pull mundu down ni uteithika ni we no kwijinwa never. Okay, yeah. Ona hari ndona thaici tugiuka kura Facebook ya mundu gwitwo Mwago wa Mugikuyu akora gikira hena business woman gwitagwo Masi guku TikTok. We akorwa kiuga ati thaici ri njoru ya kothi itwikite more of blogging na agikorwa akihura undu ucio na ndi woni waku hari njorua ya kothi tondu ironania ate kinyite handu no comment about no I have no comment about yet. I will not talk more about that. But we'll go address the issue as soon as possible. But for now, tondu eukorwo riri undu uyu woka ni undu uyu. Unaona? Euko undu uyu wario ni undu ureki. And do you think njorua ya kothi ni mabati gukorwo ringi magicenge kidogo? They should. Yeah, they should. By the way, ona nini ngugereire comment icio na nguonaga most of them were saying nituroka hari dona ohoro ucio ri nyonia postite horo ucio bado. Yeah, nimeona tu amepost tu hiyo ngwica ino mukunjira nini nguonete horo ucio by the way ni uraririo ni andu aingi na andu marauga njorua ikinyite handu ikahana tari blogging riu ona tigithio tugitagwo bloggers irero itwikite ya micene ati titatene uria mundu ta Jagua uria Masi ucio kugite na mwiroreri ndiraria miario ire kwaririo ni mutumia ucio ni quote mutumia ucio kugite tene ri ati gukaga tene tuonaga mundu ta Jagua na gatiga yani atiga andu eri like unaona kama kido tagikira trend kia Ruth na kiria ni kironda kirahonete people already walikuwa mesahau na hiyo mambo unaona so iti ndio moria turere aiko wina idea te waga uteithia andu niki tamuna idea icio when we critic officer no uga wega tutire wakiri tatukirire okay na nikio ndamuratirire unajua what you are saying ni opinion yako alafu menya una ndege matoweta bloggers ndio neke matoweta gogo by the way content creator na unaona sasa hiyo idea yenyewe uko nayo sio wana idea mimi idea nikisikiliza idea zenyu ziko poa lazima nifurahisha mbona msianzisha ka podcast na muongeleleange vitu kama hizo kwai think juu hiyo ni issue sahi fururi no Mugikuyu ri ni wita fururi tondu ithio njui giko tuko fururi tukanda ri fururi no Mugikuyu ri ucio niguo thaici urari niguo na uko na idea kupea mtu na asaidike uko na idea na uliona na unakumbuka mtu alikuwa ndio so you have an idea so you express idea yako na we will listen to you tondu we ni critic officer no gine togia haya na juu mimi critic officer the reason why is what you are supposed vile tunafaa kufanya riu ni togu tureka tondu riri nona tutingioka ningi haha ningi twajia ku address ati we don't have that capability ati njorua yako thia kwani hauna capability you know you have to trust yourself kila mtu ako kwa lane no not about lane each channel ni yako si ndio na sasa wewe ulikaa hivyo ukaona unaweza tafuta MC zako juu uko na maswali nafaa kumuli hebu wewe jiweke kwa hiyo maswali na ujiulize hiyo ni content kwani ku create content ni nini okay kama wewe ku create content yako herera ku create content semaje loga totile wana tutile na waki but it was just an nini observation na yume toke mutiga kiore mutiga mohe matire na uru no idea but me kulingana na idea yenu I support it asante sana 50%
Yeah, but mimi ndo unaona wewe unalika na mudu wakite. Sijaifuatilia. What I will do, nitaenda nifuatilie huyu alikuwa impact yake ilikuwa aje. Unaona? Huyu amekuja impact yake ilikuwa aje. Huyu amekuja impact yake. Ndio na idea tamu chama ndio terere. Is this necessary? Then I will come with an answer. Na unajua mimi yangu naekeleanga tupe niguo. Yeah. Zaku, tukihelera uhoro ucio wothe, reke tukiri haha tucoke critic. Ni wagiana na kanitha wa JCM na tukiona nginya Reverend ni Bishop Ben ni akorirwo gigucokeria last Sunday. Na kikoro akĩarĩrĩria ka uhoro kau nĩ tondũ mũno ũrarĩ mwena wa JCM na mũndũ gwĩtwo Dama. Nĩkĩ muonania na mũndũ gwĩtwo Dama? Unaenda church JCM? Unaenda church JCM? Kama si JCM. Dama ku? Wa JCM? Kuna JCM? Content creators wote wa kiuni wa JCM. Mimi ndo that. Ni mmoja tu na najua ni nani na the reason yuko huko. Tudoma kwa bazu ni munene wa bloggers. Munene wa bloggers. Na sijakata. Mnasomanga huko? Yes, no. Yes. Okay. Last Sunday nilisoma huko kwa bazu. Okay. Also wewe unataka kwa bazu si church. Okay. Acha nisiwaulize maswali. Ndio mnaniuliza. But I'm asking. Unajua? Mimi nauliza swali. Unaendanga huko? Juu kuna dada ucokeria aje yako nikiwa watu magori huko. Okay. Thomaga JCM. Unatoka rudi kadi ni thomaga JCM. Wewe mmoja JCM which is very good. Niyo indare bayo kiambiriria. Nona? Na we na indare bayo kiambiriria niguo. Menda iria ndweri. Riu ri mundu cia kiingira kanitha ingagira atia? Tondu muona akiingira ri. Bodyguard no ni the church ati wawili. Unajua nani yako na haja na yeye? Sasa wewe unaweza kuona haja na yeye nini? Niambie tu kweli, you as a person. Me as a person. Me as Mombis TV ndienda muthenya umwe ndamahe wira. Oko ndikio bodyguard ni kuga atiriri ni security urehe. So even you don't trust the God that you are serving. Koga yoro no asavre, dakwe protection. Okay. No, nasema mimi kulingana mimi. Umeniuliza swali, that's why I'm answering. Okay. Ndoka na bodyguard. Haha ndoka na bodyguard. Leo kana bodyguard. Tonde moe. Niguo. No hando ingithie. Niguo. Unaona? Kanisa bodyguard ni nini? Question number 1. Na mimi answer hiyo question ni it seems that you don't trust even the God that you are serving. Niguo. Okay. Kama sio hivyo ni kiburi. Hakuna answer nyingine. Hiyo huwezi nipitisha shortcut. Kama ni business ona mbodo ukora andu maroka na ngari nya thutha cia security yake. Niguo. Tondu ni business. Ni kanitha. Nere uwe handu ndonire makiuga atiriri no uga ati kama Kiburi yake kwa juu sana. Mutheni agatonga. Handu ndaigure makiuga atiri ona ni no ngurie. Haya, itha korwo ena kiburi kana ndire ina kuhusu nini? Okay, unajua ni church. Na ni public figure. Unajua kama angetokea online, mimi nakwambia ukipost kila kitu online, inakuwa business yangu. As a critic, unaona? Wewe ukiona utaki kukritikiwa na utaki tuongee opinion zetu, don't post your life. Life yako ni yako. Wewe usipost, wewe kana huko. Kwani watu wangapi wako huko nje na watu wajui? Si ndio? But mimi hadi wewe ukipost mtu wako, niguo huyo unakeka hana hata kataliaga. Unaona? Tondu ni ucio niguo wira wako. Ya mimi nanihusu na hiyo. Nimejibu. Umejibu. Tondu unaona andu online niguo makuragia ya. Niliona na that's why ni post kila kitu online. Ni ungeaga post goko. Ni da post horo wako. Unaona hedi agona kaundu wako uguo. Na murata kwa. No gashua kiroko thainya. Niguo. Tutredishe mu. Okay. Tutredishe mu. Na hedi rari batha hinga. Hedi apostitwo. Wonko postiwa goja tunaenda ingi tunaenda. Na juire hana batha hinga niguo. JCM. Ongea ukweli. Mombis mimi nafuatilianga hizi vitu bana. Yes or no? Si wewe. Si wewe ulikuwa madhahinga lakini ulipostiwa. Niliona. Uliona? Mbona huku take that opportunity to trend? Na uamshe channel zako. Hata alikuwa bibi ya ule pastor. Mwana wa Dota wa wewe wako Ferrado nyamake utagia sehemu. Sita wenye sehemu Zaku. Daigudo kiuga atiriri ati JCM ditiganite na inywe niguthi na mbere na kuruta more information. Something roady.
Something big road. Where are you getting the information? Si mimi nakwambia Zaku is a team. Zaku not me, Zaku is a team. Which team? Zaku ni. Wewe ni mother hinga twiragwo. Na ini go ndeciragia. Never. Nyenye na ata de mother hinga. Unaona ile siku nyinyi mtajua mother hinga ni nani? Guys will be happy. But me I know who is mother hinga. You know? Me I know. Me I know. Wewe ni akile uru kwanza. Niki. Anafanya kazi yake. Ole akile neki. Hicho ndio wira wake. Daishire. Akihutia Mundu gwitwa Mohana te. Tuchakithana utie biashara tutithanagia wira nake. Niguo. Taruga no tuiguithani tondu we tuta wira omwe wathi kuhanana ni kamera mbere niguo we uthondeka thimu ndigenda thimu yakwa thugandi wa kurengura njeru niguo kwani mbona unastuka wewe Ndako modi aratutwara uko mbele si ni jibu ya okay Triple M dika no na kiuria kingi tukirekereria Zaku what are we expecting MC Zaku ri nĩaratuĩka a big brand no njuge na jau na nyambe njukirie by the andũ othe manjĩtĩkĩtie ngatho andũ othe marahũrire thimũ kũnjũria kana ndĩ mũkuo ona marendaga mahũre nĩgetha maigue ndĩroyo maposti nona nĩ mũndũ ne views which is good but mimi nawaambia MC Zaku inakuja MC Zaku will not stop I will be here na no nginya twĩrane na maũndũ nĩ maingĩ no right ni njuga nyuĩ muonaga maũndũ makao mahano tio mũndũ makao mahano yeah na rĩu we ni wani out of what you do nige na biashara ciakwa ni ndio ni mũhuri wa biashara even before nilikuwa critic mimi nilikuwa na biashara zangu bwana na zina tu venye inafaa yeah but mimi nasema content Simba juu nimepata kampuni ngapi za mashamba na kataa kuna kampuni kitu 3 3 ama 4 mahali wega muno by the way migunda acha ndikwe ndi migunda nyenda ri mundu ragura kindu agakue ndukana kunjira ngavairwo unajua we shama discam nyinyi cheli sionge si zote unaona ile siku tu ndaamua kuja na lineup sorry ya mashamba zote wa kampuni zote skama Kato sanya kuna original otareko kuna legit doreko Malindi Shamba Solution. Malindi Shamba ni nini hiyo? Sawa amewapea advert sasa nyinyi mnakuja kila advert. Dabu ni wahika nini? Ninyona adu makiria mutumia wa Zaku. Mora yata. Na mbeda kuna mutumia wa Zaku. Nashiana. Sasa sio ni personal life. Kwa nataka nikupostia mtu wangu mwanza ya kuongea. Ndio tuone huyo mtu kama unaongeanga je. Secret huwezi kosa. Mumbo bisho kuangalia hivi naona makosa ngapi wewe. Tulekeria. So critic. Yeah. Na by the way nafurahishwa na kazi yenu, Mombis. By the way umetry. Unaona? Na kuendaga mkiwa timu ya 250 mwache ujinga. Content piga mkiwa wawili, mkipita watatu ndio mwena wana. Nogia tumwire mawa. Wala makima mutikarege hau. Mwarega. Nona venye ndio mwekasho kora kwa mwekera mundu microphone giza cio hageria mite-ini mweka cigano cheni hizo maneno si vibaya nona but mimi najuanga learn how to go around thabarĩ ya mundu mweri ugenda guthi handu haraihu ri nona thimo ina thu nyingi arata ingi oguo thu ci nyingi tatigire mwina group ya WhatsApp ya bloggers ire kuo tondu ni nyumwa nyitane mimi no naambia na muenda mkata mimi ntaieka unaona so ugithie wiki ri guti mundu menya maundu mako niguo na venye mnajituma muendelee kujituma hivyo niguo yeah unithintu wake na muno ni mathaa maku amenya thiku ici no twikire busy ona tugerete kumwetha ona mbere busy haya ndoi no igo Mombis Thegi muno Zaku ni mathaa maku na tugakena muno tondu twakorwo tugikiaraniria nake na ni akorwo agicokia ciuria ciothe iria cigikoretwo cigithi guku nenda-ini cia ukinyaniria na ni njui ni tugwethana ringi na ringi na ntuga ni thengio muno mundu gwitwo MC Zaku na guku ni kwa Mombis TV oro hamwe na Gikeno TV warekagia kuona video citu mikaga cio subscribe na oho ni uratutigira comment yaku hau ngauga ni ngatho cia mwanya Thank you muno makeria. Wow. By the way kame try. Wow. Thank you. Leo utakwambia vizuri. Kono kona haraka? Hatuna haraka.
Oh, kana try. Wow. Wow, congratulations. Thank you muno mwiroreri witũ wa Gĩkeno Ũndũ Ũmwe na Mombis. Nĩtũcokagia ngatho mũno nĩwe ũkoragwo ũkĩoya kanya gũkorwo ũgĩtwĩrorera. Ngai wa muoyo akũrathimage. Ririkana gũ subscribe, like na gũ share. Tuma na MC zako.